Allah ko wujud ado, ba'a ado tonalah ko kidam dahulu yang tiada berpermulaan. Al-ana kama kananan dahulu teka kini dia ada berubah-ubah dah. Qiyamuhu binafsi tidak bergantung kana lainnya, berdiri sendirinya. Wahdaniyat esa mukhalafatul lil hawadisi, berbeda jo segala nan baru. Jadi seperti atau nalako sepertinya batamu jo Tuhan azza wa jalla, garitiknya kalam di situ nyodanga. Nur Muhammad cuba menyembah, alastu birabbikum katonyo Allah. Jawab Muhammad, qalu bala anta rabbuna. Sujud Muhammad dengan sabanta, batamu jo Tuhan azza wa jalla. Di sini Nabi menerima perintah 50 waktu juang latita. Ilahi in kabilta taubati wa ghafarta hubati, fa akrimni bil fahmi wal hifzi, hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Ilahi akrimni bi husni sauti wa nagmati, hatta ana man sami'a qiraati yazdadu rikatam fi qalbi, wa in kana qasiyal qalbi. Ilahi akrimni birizqil halali warzuqni min haitsu la ahtasib. Ilahi abdukal asi da'aka mu'tarifan bizambi, fatub alaihi taubatan tamhul aghyara fi qalbi. Wa ufawidu amri ila khaliqi fahasbi. Ilahi wa ni'mal wakil, wa la arji'anna ila ghairi, fa innal ilaha li kulli kafin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ya Allah fa inna jahilun, wahdina ya Allah fa inna dhalin. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Angku-angku nenek mama alim ulama, cadik pandai pemuka masyarakat, bundo kanduang pemuda pemudi yang hadir pada malam kini, sama sekali dihormati. Puji syukur alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Dengan rahmat dan nikmat Allah, pada malam kini telah dapat kita berhadir, berkumpul di rumah Allah dalam suatu acara yang mulia, berkumpul dengan orang-orang yang mulia dalam acara yang mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam, pimpinan umat Islam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bapak Ibu jamaah yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji nambah buat pada nambah ukua beberapa hari yang lalu, barasonyo pada malam kini kita akan melaksanakan peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan pertama untuk sebagai meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'a mangko dikatakan untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, sebab peristiwa Isra dan Mi'raj itu lain dari nan lain, bahkan tak bisa kita tangkuk jo samato-mato aka saja. Kejadiannya di luar nalarawak, nanda mungkin diaka. Satu-satunya peristiwa besar yang terjadi pada Nabi dan Rasul, yaitunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya kalau kita mendengarkan kisah Isra Mi'raj hanya mempergunakan akal awak saja, kita akan ragu iyo apa indak, rasa-rasa ndak mungkin. Perjalanan yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang begitu pendek. Di waktu nan sabanta dibuat oleh Allah peristiwa yang begitu banyak. Ada tu mangko Isra Mi'raj itu untuk menguatkan iman awak, untuk meningkatkan keyakinan awak. Kalau lai kita nama mengambil hikmahnya, ndak sekadar mandanga ceritanya saja dah. Di tanah nasi di wuan lado ditunggu sabanta anaknya masak. Didanga kaji dirangkuh kadado dirasoi tentang diri awak. Kemudian selain daripada untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, Isra Mi'raj itu adalah sebagai cermin perbandingan di awak. Kau untuk mengacuan diri awak, mangkonyo ada di dalam perjalanan Nabi awak tadi, pandangan nan elok dan pandangan nan dak elok. Nan elok nan ka kita ambil, nan dak eloknya ka kita tinggal. Mangko dari itu di waktu nan tabateh iko, kita cuba memilih mengambil hikmah-hikmah dari perjalanan Rasulullah itu yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Mencancang naba landasan tagak naba situmpu hadis naba dalia katonan bamisa
Di dalam Al-Quran Allah lah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah. Di kalimat yang pertama ko kita ambil hikmahnya lu bapa ibu, untuk menepis, untuk menangkis tudingan-tudingan atau anggapan-anggapan orang nandak percaya akan Isra Mi'raj. Bahkan ada yang beranggapan Isra Mi'raj Nabi itu hayalannya. Nyo lalu je di rumahnya menghayal sampai ke langit nang ketujuh. Ada tu. Sebab inyo mengolah Isra Mi'raj tu juakannya. Ada tu mangko Allah awali, Allah pitaruhkan di awal ayatnya dengan subhanal lazi. Artinya baang nam mustahil di awak, nanda mungkin di awak, bagi Allah mungkin. Sesuai dengan kaji awak, awaluddini ma'rifah, awal beragama itu kenal dengan Allah. Kesempurnaannya mengenal Allah itu membenarkan Allah, meyakini Allah. Kesempurnaan membenarkan Allah itu mentauhidkan Allah. Kesempurnaan tauhid itu ikhlas. Kesempurnaan ikhlas itu menafikan seluruh sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Artinya apa? Suci Allah dari seluruh sesuatu yang tak pantas kita iktikadkan kepada Allah. Adik tu mangko awal beragama tu tahu aja tu nalah lu. Tahu ndak sabateh namo deko yo banalah tahu dengan Allah itu, yo banalah kenal awak dengan Allah itu, kita ndak ada ragu sedikit pun kepada Allah, membenarkan Allah itu. Arti membenarkannya ba'a mentauhidkan Allah itu. La ilaha illallah. Kesempurnaan bertauhid itu ikhlas kepada Allah. Kesempurnaan ikhlas itu mensucikan Allah dari seluruh sesuatu yang kurang, yang tak pantas dan patut untuk Allah itu. Tak i'tikad di awak Allah itu mati. Subhanallah, maha suci Allah dari tak i'tikad di awak Allah tadi ko lamah,
Subhanallah, maha suci Allah dari bersifat lemah. Artinya apa? Intinya tasbih itu adalah membarasiahkan i'tikad awak, hati awak yang mungkin kiranya terlintih di pikiran awak, terbesit di hati awak, salah satu di antara yang mustahil bagi Allah itu. Subhanallah. Salah satunya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Lain mungkin Nabi itu melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj kalau Nabi itu nak berjalan, kalau Nabi itu nak Isra Mi'raj, mungkin ia tidak. Tetapi Nabi itu asra. Nabi awak tadi Allah yang memperjalankan. Berarti kalau Allah memperjalankan, mampu tidak Allah? Maha suci Allah dari mampu itu tadi. Ada tu mangkojo subhanallazi. Ibu bapa jamaah yang hadir, yang dirahmati Allah. Mangkonyo sabalun kita beribadah, sabalun kita beramal, mesti kita tahu dulu nan kita sembah itu. Bukankah rukun Islam awak nan paling pertama apa lu? Mengucapkan 2 kalimah syahadat. Ba intinya 2 kalimah syahadat kau. Apakah cukup dengan pandai membaca saja? Enggak. Ma'rifatul ma'budi qabla al-ibadah fahuwa hakikatu makna syahadah. Mengenal yang kita sembah sebelum kita beribadah, itulah nan hakikat makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Mengucap 2 kalimah syahadat. Cukup kau sampai di sini? Tidak. Kalau hanya sampai di sini bawa maman, sumbayang bawa katu, makan bakutiko. Bila kutiko awak mamalkan syahadat tadi ibu bapa. Bila kita wakatunya mengamalkan syahadat kau. Tak payah jawab dah. Bila? Kalau solat atau sumbayang, bila? Luhua. Ada waktunya. Jam sekian sampai jam sekian, waktu mengarajokan sembahyang luhua. Asar dari jam sekian sampai jam sekian. Maghrib, isya, subuh. Puasa di bulan Ramadan ada waktunya. Taragakna ibu-ibu nak puasa bulan Ramadan gini lu ni salah dah waktu lu tiba lah. Haji ada waktunya. Tapi mengamalkan syahadat itu tu kapan? Salamo angok layado je dah awak. Mungkin sunat awak membaca sudah berwudu. Wajib awak membaca tak kalau sembahyang, membacanya. Tapi mengamalkannya bila? Lai duit je awak.
layado jaka awak. Sebab Islam tu terletak di orang nabara. Selama itu kita mengamalkan syahadat. Jadi ba'a mengamalkan syahadat tadi. Mangkonyo kita kaji ampe rukun syahadat, ampe syarat syahadat, ampe yang membatalkan syahadat. Ampe rukun syahadat, tinggal rukun batal syahadat awak. Kalau batal syahadat, batal Islam awak. Mana nak nampak rukun syahadat awak? Satu, mengisbatkan zat Allah. Yang mengisbatkan zat Allah, meyakini. Isbat tu artinya menetapkan dalam hati awak, meyakini dalam hati awak akan zat mengisbatkan zat Allah. Zat Allah tadi, dia tu mengkau tahu awak lu dengan Allah tadi. Sebab awak kan meyakini seperti apa zatnya. Mangkonyo awal pertama yang wajib diketahui bagi si mukallaf 6 parakara. Pertama, mengetahui yang wajib bagi Allah. Kedua, mengetahui yang mustahil bagi Allah. Dan ketiga, mengetahui yang harus bagi Allah. Dan keempat, mengetahui dan wajib bagi Rasul. Dan kelima, mengetahui yang mustahil bagi Rasul. Dan keenam, mengetahui yang harus bagi Rasul. Lai tahu awak yang wajib bagi Allah tadi ko. Sifat yang wajib bagi Allah tadi. Wajib bagi Allah tu badoso ko tonalah tu kalau ndak bersifat seperti itu. Wajibnya dia kawak barang yang tarupo pada ka adonyo, indak tarupo tiadonyo dah. Berarti tatarimo di akawak Allah tu takah koa. Kita nak mengaku sia Tuhan Allah, Allah tu takah kuat kecil ilmu awak. Wajib awak meyakini 1 tambah 1 barang. Lid darurat bakok 2 tak dolah tak itu tanya orang. 1 tambah 1 barang. Wajib 2 awak menjawab. Ni paham awak tu? Di Allah ko Allah ko wujud. Wujud Allah tadi ko, wujud Allah tadi ko kidam baka mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binaf. Dan berapa dalilnya tu ndak lagi ni tu ndak biar anak tu ulang tu kan kaji bapa awak dia nak main inge lihat. Sebab itu pondasi paling awal pertama rukun di Islam ko syahadat. Kalau ndak kokoh pondasi awak ko tiba ya gadang anyi rumah awak. Tiba kalau donyo hondoh rumah awak pondasi ndak kuat dia tu mangko paralu kuat pondasi awak tadi syahadat. Adi mengisbatkan zat Allah tadi ko isinya takah ko zat Tuhan tua. Seperti ko Allah nawak pertuhankan Tuhan. Seperti nawak ketahui tadi. Kalau ambo dak biasa je orang gaek-gaek, ambo lagi orang gaek-gaek ko pertanyaan. Di tuanalah ko seperti apa ibu-ibu bapak? Tuhan ko laisa kamislihi. Kan tak kata nak laisa kamislihi syai'un, ndak ada misal dah. Lam yakul lahu. Jadi Tuhan tu seperti apa? Tuhan go sepertinya. Takah tu nalah go? Takahnya nak bisa diserupai yang lain.
Allah ko wujud ado, ba'a ado tonalah ko, kidam dahulu yang tiada berpermulaan, baka al-ana kama kananan dahulu teka kini tidak ada berubah-ubah dah. Qiyamuhu binafsi, tidak bergantung kana lainnya, berdiri sendirinya. Wahdaniyat esa, mukhalafatul lil hawadisi, berbeda jo sagalo nan baharu. Jadi seperti atau nalah ko, sepertinya. Inyo seperti pikialah nan tak pikir ada awak di alam ko. Rumah awak tak pikir ada awak tak ko bantu Nyo ado, tapi tak bisa dikakuk dah tu. Bayang-bayang. Berarti tak tu lah. Tak, berarti tak pikir ada awak tu. Inyo taraso, tapi tak nampak dah tu. Angin, tak tu kau tanalah tu. Tak, berarti tanalah kau tak pikirlah sadalah lu. Sagalo nan tak fikir ada awak wujud la ilaha illallah nak takatu dah. Sangantunya. Di takatu nalah ko mangkonyo tafakkaru fi sifatillah wala tafakkaru fi zat. Berfikir salah tentang sifat Tuhan, jangan berfikir tentang zat Tuhan. Manalah mungkin sesuatu nan tanpa batas akan diukur dengan yang terbatas. Akal manusia ko terbatas. Tak bisa memikirkan Allah yang tanpa batas. Artinya ba'a wa yakin tonalah ko ado. Zat Tuhan ko ado. Ba'adonyo la ilaha illallah. Di duduan nanti sama di siang nanti lihat di pengajian akidah iman 50. Hanya keguruan nanti lihat. Itu sekadar bayangan meyakini atau mengisbatkan zat Allah. Yang kedua, mengisbatkan atau meyakini sifat Allah. Yang ketiga, meyakini atau mengisbatkan af'alnya Allah. Buah lo. Zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, benarnya Rasulullah. Sampai rukun syahadat tadi. Ndak yakin awak akan zat Tuhan walaupun awak baca asyhadu la ilaha illallah. Ndak yakin awak akan sifat Allah. Ndak yakin awak berasa yang ada di alam kau karajo Allah, fi'il Allah. Ndak percaya awak akan benarnya Rasulullah tadi. Batal syahadat awak. Anyik dia kalau doa nama itu. Tinggal rukun batalnya. Kemudian syarat sah syahadat awak tadi. Nawak baca asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syaratnya apa? Pertama diketahui. Tahu awak dengan Allah yang awak persaksikan sebagai Tuhan awak. Diketahui. Diikrarkan. Diamalkan. Mamanya baat tio angok la ilaha illallah. Ibu bapak jamaah yang hadir yang dirahmati Allah, kau sekadar menyingkuk-nyingkuk kau. Nanti untuk mempatarang buat wirid kaji tauhid je guru dia. Tauhid wajib fardu ain tu. Kalau kecik guru ambo dulu lah lapeh umur awak balih berakal, ndak tahu awak jo akidah iman 50 dah. Iman awak lun sah lah kata beliau. Berarti ilegal iman awak lu. Kalau lun tahu awak jo akidah iman 50, di ma awak la taat iman awak. Awak percaya kepada Allah. Le mungkin awak kepercaya kepada sesuatu yang ndak awak ketahui.
cara awak salah tu jangan awak menyerahkan ide awak ke orang tu le kunci onda sa bakat tu hati awak mempercaya mempitaruh kepada orang nan dak awak ketahui tu di jo onda awak tu ada piti sekabek sudah jual ke bau ameh sabingkah awak kapai ke pasar kepada yang panjang awak titipan kunci onda awak orang dak tahu awak dah le percaya awak tu kini awak idui mati awak na awak sarahan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah nan Allah tu ndak tahu awak dah ndak bagalah-galah hitung awak tu wak pitaruahkan wak sarahai idui mati awak ibadah awak kepada Allah Allah tu ndak tahu awak dah Allah tu ndak kenal. Kalau kita beribadah sementara tidak kenal dengan Allah, kita menyembah bayang-bayang. Kita menyembah angan-angan. Menyembah angan menyembah angan-angan. Balik awak ke kaji. Subhanallazi maha suci Allah artinya dari sesuatu yang kurang nandak pantas dan patut bagi Allah. Berarti kau didasari je iman lo. Mengko bisa awak mengatakan subhanallazi tahu awak nandak mungkin bagi Allah tadi. Anehnya orang kini bisa mengecian barang ko palsu ditanyo kanyo asli nyo ndak tahu de kong kueran awak de. Yo tu ndak. Ko palsu ko jinan asli mana tu dan ece. Ada orang basuh ada ibu bapa nan tak itu tu. Mengecian nan palsu nyo pandai. Nan asli de nyo ndak tahu. Berapa banyak kini? Dituduh awak syirik. Syirik jangan nak murah orang membaca kata-kata syirik sekarang. Tapi yang tauhid murni itu nyo ndak kenal dah. Allah nanya petuan nyo ndak tahu dah. Aneh. Bisa mengatakan barang asli palsu yang asli dek nyo ndak jaleh dah. Heran. Mangko bisa awak mengecehan subhanallah maha suci Allah. Tahu awak lu yang Allah ko nan wajib dinyo nan nan mustahil dinyo nan nan pantas awak i'tikad ke Allah apa nan dak pantas awak i'tikad kepada Allah apa lo. Contoh cik lain nan sering awak mungkin awak memakai bahasa kai nama dia rasa kiwak sia Allah piyo je usaha ialah pangkat kaki pao pangkat rasaki Allah magi rasaki basari kai jauh usaha kalau ndak mau usaha awak ndak mungkin bisa tunalah magi rasaki deh kalau seperti itu dalam berusaha tobat lawak syirik dalam berusaha ke Bapak Ibu ada orang kota golong ampek. Pertama orang syirik dalam berusaha nyo meyakini nama dia rasaki tu nalah piba sedikit je usahanya. Kalau ndak berusaha ndak tiba rasaki dia. Iko wak pakai dalam keseharian pangka kaki paho pangka rasaki. Kau ndak berusaha wak le mungkin zat rasaki itu nya gias wak tu nalah. Berarti secara ndak langsung awak menuduh Allah tadi kon lemah ndak bisa bagi rezeki tanpa berusaha dah. Syirik. Yang kedua orang ko dalam berusaha tadi ko munafik. Inyo yakin nama bagi rezeki ko Allah dan inyo berusaha indak sesuai dengan nanyo atur dak tunalah dah. Nanalayo lo nan haram iyo lo hati gote hala haram antam tarwih mengajo nan menhalal nan haram sepayah kini je munafik dalam berusaha manyo nan orang nan mukmin dalam berusaha
yakinnya sepenuh hati baraso nama rasa kita tadi ko Allah, cuman Allah menyuruhnya berikhtannya berusaha, Allah hendak basarikik je usahanya tadi dah. Sehingga inyo menjaga dalam usahanya tadi sesuai dengan tuntunan Allah, hendak menyimpang ni. Tuna mukmin ni. Ko buliah dalam agama ko po indak. Ko halal ko haram, neutrality tu tuna mukmin. Aku hati-hati aku. Ibu bapa jamaah yang hadir, yang dirahmati Allah. Panjang nadi subhanallah kan dah disampaikan ko. Jam berhari. Iman. Sebab dasar Isra Mi'raj tu iman. Kalau ndak ada iman awak, nak dibaca Isra Mi'raj lapis dia. Kemudian Isra Mi'raj itu sungguh pun terjadi pada diri Rasulullah. Pada intinya adalah untuk kita umat Nabi. Itu Isra Mi'raj itu adalah contoh dibuat Nabi oleh Allah, diperankan Rasulullah oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj supaya umat ada nan kanyo contoh. Apa nan kawak contoh siko dalam menyelesaikan masalah. Jadi Isra Mi'raj tu solusi. Isra Mi'raj tu jalan keluar dari seluruh persoalan. Babijo mangko tumbuh batampang mangko doa sebab Nabi awak mangko di Isra Mi'raj kan. Nabi awak dirunduang sedih. Nabi awak dilanda musibah. Dicocoklah zaman kini kau nak. Awak sedang berduka, awak sedang musibah. Solusinya apa? Isra Mi'raj. Guruh patuh panubo limbe pandan tajamua 700 carian ubek batamu jo Tuhan mangko sanang. Sehingga pada tahun itu Bapak Ibu dijuluki tahun Hamul Hazan. Tahun duka berduka cita Nabi awak. Di antara yang membuat Nabi awak rusuh, di antara yang membuat Nabi awak berduka, hilang orang yang berjasa dalam hidup beliau. Hilang orang yang paling beliau cintai, yang paling berpengaruh dalam hidup dan perjuangan beliau. Di antaranya. Dan dakwah baca na lain. Kalaulah tak dibuat Nabi awak punya masalah oleh Allah, kalaulah tak dibuat Rasulullah itu bersedih dan berduka oleh Allah, tiba awak umatnya berduka, tiba awak umatnya bermasalah, tiba kita umatnya sedih. Anan kawak contoh. Sedangkan Nabi itu uswatun hasanah. Selama kita masih di dunia, kau tak ada kita tak masalah. Ya tu pun tak. Kita nak hadir kini kau punya masalah sadalah kau. Indak masalah datang dari luar, masalah dari dalam. Tumbuh galau, tumbuh rusuh. Ndakkah kita etong cik-cik masalah awak dah. Tapi yang jelas, selama kita hidup, kita punya masalah. Ingin awak lapis dari masalah, mati. Tapi yang hidup tadi kau, kalau takut awak bermasalah, jam hidup. Sebab hidup tadi kau penuh masalah. Makanya orang yang cerdas itu, inyo ndak akan pernah mailak dari masalah tadi. Inyo akan hadapi masalah itu dan inyo akan berpikir solusi.
Jadi Isra Mi'raj ko adalah solusi. Lah tekan tu awak. Lena lule. Solusi. Apapun masalah awak. Jawabannya, solusinya Isra Mi'raj. Akan tetapi kalau alun juo baswo, juaya nan janih jo sayak na landai. Kusui ndak kunjuang selesai, karuh hendak kunjuang janih. Pareso proposal wak liak kosen. La tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabika wa talib nafsaka bi ta'akhuri adabika. Jangan salahkan Tuhan karena tertundanya tuntutanmu. Tapi salahkan dirimu sendiri, mungkin belum sempurna adabmu. Mari kita urik kaji lihat Bapak Ibu. Kalau you awak ingin diagih solusi oleh Allah di setiap permasalahan awak. Kalau you awaknya ingin diagih jalan keluar oleh Allah dari persoalan awak tadi. Kembali awak ke ayat tadi, subhanal lazi. Iman kuncinya. Kosongkan hati awak dari keraguan kepada Allah dulu. Takah ko masalah dia boleh selesai ko. Takah ko masalah dia boleh ke bisa tuan lah ko. Aku nak awak berasialu subhanal. Di langkah pertama kalau you ingin membawa persoalan awak kepada Allah, pupuk keyakinan awak lu. Bulekkan keyakinan awak kepada Allah lu. Mangkonyo Nabi awak sabalun nyopai ke Tuhan, sabalun nyo maduk ke Tuhan, anam paling pertama lu. Di pangan Nabi awak lu. Dibasuh hati, tu inti tu. Dibarasian hati Nabi kalau nanindu angkang paling gadang penyakit dalam hati awak ko Bapak Ibu ndak banyak kan cie fi qulubihim maradun ndak amrat nah jisim mufrad cie di dalam hati mereka itu ada satu penyakit. Fazadahumullahu marada. Dari penyakit nan cik itulah mangko bertambah-tambah penyakit nan lain. Apa penyakit nan cik tu? Ragu. Kun paling pokok pangka penyakit ragu. Sementara Tuhan lah mengecian ana inda zanni abdibi. Aku di atas prasangka hambaku terhadapku. Lawak sangko tu nalah tu ndak bisa iyo ndaknya jadi anak Tuhan kau. Ragu awak ke Tuhan tadi. Antaro iyo joy, antaro iyo joy ndak. Nyuku iyo iyo. La ilaha illallah. Indah ada Tuhan selain Allah. Ko yo le yakin awak, ko yo le bulat keyakinan awak ndak ada keraguan. Ndak ada nang mendatangkan mularat, ndak ada nang mendatangkan manfaat illallah selain daripada Allah. Bulatnya. Di kenyataan dia awak dalam manggua geliang yo lah. Yo kondak, yo kondak. La ilaha illallah, ndak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Ndak ada tampe bagantung, tampe basanda selain kepada Allah. Ndak ada nang kamagia rasa kiawak selain daripada, dan ndak akan terjadi di alam iko illa bi'il, tanpa seizin Allah, dan tidak akan bergerak sesuatu pun di alam iko tanpa izin buliknya terkait itu.
Adik tu mangko banyak-banyak awak membaca tahliah tu supaya nak boleh jamba sandiang. Ya tuan lah pi awak itu ya awak orang syariat nama. Kau kadang-kadang melamah keyakinan kau pak. Bahasa ujung tadi ya. Tapi kita orang syariat. Ia orang syariat tu nak khabar tauhid. La ilaha illallah. Baru baik awak. Kadang-kadang jam ka ibadah nan dapat baru baik tu dosa tapi ke. Apabila bulik tadi kok bersandiang nan mendatangkan sakit Allah yang mampu menjabutkan penyakit tadi kok Allah lah bulik takat tu kok baru baik lalai. Tapi kalau ndak bulik takat tu apa baru baik syirik awak baru baik kau mah. Ndak cegak awak anggap ubek ndak mangkui. Cegak awak anggap lah ubek nan punya kekuasaan pencegahan syirik maju kena mundur kena. Ada tu mangko padik-padik hati awak. Kamakan awak takat tu lah. Lah yakin awak berasa nak membuat awak litak je nama bagi awak kan yang tadi ko la ilaha illallah dan atas perintah Allah disuruh awak kok litak makan awak makan baru ibadah nilai. Letak kanak pernah awak mendengar cerita Nabi Musa sakit gigi. Ha? Nabi Musa ko pernah menangis dan sakit gigi. Meminta ubek kata nalah. Ndak ka doktor minta ubek dah. Lihat do je dah teh tu kat tu ah. Kata nalahnya minta ubek. Ya Allah ya Tuhan. Ambo sakit gigi, tolong cegaan. Bisa ndak tu nalah mencegaan seketika itu tu? Menurut kaji awak, bisa ndak? Bisa. Tetapi Allah majan Nabi Musa ko bersyariat. Pai cari daun itu Musa. Nya cari dan Nabi Musa. Dilakukan ke giginya tadi. Cegak. Kira-kira siapa mencegahan tu? Allah. Tapi bakoknya pai baru baik. Atas perintah Allah. Beberapa hari berikutnya ulang sakit gigi Nabi Musa kau lihat. Mengulang sakit gigi lihat. Menceliak contoh kerana sudah membiak tuah kerana menang. Patang sakit gigi daun itu. Cegak adanya. Nyoba gagih. Sepi mencari daun itu lah. Dilakukan kegaramannya. Tambah garang sakit. Tak ada cegak lah dah. Ya Allah ya Tuhan. Tak ada cegak lah dah. Ang salah Musa je. Dulu ang sakit kadenang datang. Atas perintah denang. Atas perintah den. Ang pergi mencari ubek je. Kini denang lupa. Anang langsung saya mencari daun kayu. Cubalah suruh cegak ada daun kayu tu kok pandai je Tuhan Allah. Baru tobat Nabi Musa. Dan beberapa banyak kesalahan kau nak lakukan. Litak parik nak takkan-takkan Tuhan Allah dan nasi biasa nak membuat kanyang wak nasi setengah nak sekali. Apabila sakit ndak ada takkan-takkan Tuhan Allah dan takkan ada wak ubek paling-paling lah nomor antrian 7 balik mengko takkan ada Tuhan Allah. Ya Allah baru tersasak lah. Aku kekeliruan awak. Dek tu ko iyo kita kaba syariat. Ko iyo kita kaba ama. Bulean iman awak tadi lo. Kalau iman awak buleknya basandiang, kaba galimang sirik siawak dalam bama ko. Dek tu awak beragama tadi tu, kenal jo Allah. Sabalun sumbayang puasa haji awak tu, dek tu mengkoba syahadat awak lo. Supaya jangan sirik. Orang nandak sempurna sahadatnya, sumbayang puasa hajinya, ndak tertutup kemungkinan kabagalimang je sirik kafir. Hayya ala salah. Kata muazzin, ada wei awak. La haula. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah. Jadi nak berjalan kintu siapa tu?
Nan rukuk tagak tu sia tu. Mangkonyo. Kalau dibawa pandai awak kau sembahyang syariat. Awak nak pandai rukuk, awak nak pandai tagak, awak nak pandai sujud syariat. Adi mangkonyo ka asra bi abdihi tadi subhanallazi tu. Mangko kadi tuntun hamba tadi dek Tuhan, kadi perjalankan hamba tadi dek Tuhan, kadi tagaan, kadi duduan, kadi sakit, kadi sanangan, kadi keluarkan dari masalah kepada solusi oleh Allah subhanallazi, maha suci Allah. Iman tadi tu boleh elu, la ilaha illallah, baru banilai ibadah awak kerajaan lain. Kalau indah syariat. Ko iyo yakin awak na mencegaan tonalah tadi go. Lantas awak boleh sabana boleh ndak do kecegak kalau ndak Allah nan cegaan. Kemudian awak ndak berubah dah le mulia. Le mulia. Kok nak kecegak je tonalah tu ndak kecegak je ndak nak awak berubah. Iyo tu. Iyo tu. Iyo. Kok nang kacegak je tonalah tadi tu indak na berubah kacegak je. Iyo. Tapi ndak berubah awak ada bah takasia, sombong. Membangkang awak mah. Mau sakit tuan berubah lah je. Awak ndak berubah dah. Kok nang kacegak je tonalah ni cegaknya ndak na awak ke berubah. Iyo kacegak je tapi awak takasia. Awak sombong. Ambo litak tonalah kau kan bisa membuat kanyangnya. Makanlah je tonalah awak nak makan nasi nak menganyang dah jawab. Tak kasih awak dosa. Orang sakit yakin nyo nak mencegah tonalah nyo baru baik nyo berpahala. Orang sakit yakin nyo nak mencegah tonalah nyo ndak pai baru baik deh tak kasih berdosa, pembangkang, sombong. Diruginya. Salamu awak sakit ai badah awak berubah. Kalau nyobek awak dek tonalah litak ai badah awak makan. Kalau awi awak ai badah awak mu awi tonalah kan kau bisa membuat lapar awi tanpa minumnya bisanya dek tonalah. Pen kau rugi petik kau pahala. Dak pahala oh tu aja minumlah je. Ya minum. Lah. Jadi ba'awak mangko kadiagiah solusi oleh Allah tadi ko, kadi cari jalan keluar, kadi tuntun asra awak oleh Allah tadi. Barek teraso tonalah ba'anyo nyeringan dek tonalah, dek ambo ringannya tu. Wa huwa alayya hayyin. Tapi nampal yang pertama lu bule iman awak lu. Sudah tu ikuti prosedurnya. Yo kamu selesai je tonalah. Tuak salah setakat tu. Sadangkan kakan tua wali awaknya je tugas. Cari tua. Tunggu seketik lagi. Seketik lagi. Ya. Nah, bekolah. Seketik lagi. Sabentar lagi. Yo kena musuh nah sudah lah go dek lah do kode. Pi dek tekan tuang seketik. Seketik nona. Lah, sonta. Nah. Sonta. Ko kecil lembun dah hari ko. Alah hari so napi dek tekan tuang setek na. Lah, lanjut. Lah. Ingin awak dia solusi oleh Allah tadi ko. Pertama yakin awak lai bisa tonalah menyelesaikan masalah awak ko. Kok sakit awak lai mungkin bisa tonalah mencegahan tu nang awak boleh elo. Oh barek baban ni duit awaknya dek tonalah lai bisa ko lah. Lai tu nak bawa langkah. Pikok je ragu-ragu nak muat tu. Lai pernah tadanga ada ibu orang turis tasapo. Dia nyo ndak ada keyakinannya kinta lah je dah. Orang awak na sebentar tergua sebentar tasapo nya. Dia ada sangkonyo kin. Itu sebagai contoh. Dia yakin awak la ilaha basariat la awak lai. Jadi balik tu nani yo kupi kita orang syariat ndak takatu dah. Boleh tauhid awak lu basariat la awak lai.
Pindah boleh tauhid awak ada syariat awak syirik. Bisa dipastikan syirik. Bangko para luak mengaji tauhid tadi. Alah boleh keyakinan awak tadi. Lah yakin awak lah isbatnya di dalam tadi. Baru awak bersyariat lah prosedurnya. Dan biasanya kalau ikut masalah bisa di telefon jauh sah. Tapi kau gak rumit sekata. Sadangkan kau orang je awak. Assalamualaikum mak kata yo. Ambo ada rundiang ke mak kata. Tengku yo tak mungkin dalam telefon kau dah. Tu tanda serius masalah tu. Tanda awak manggap masalah awak kau serius dan awak tinggi harapan awak ada penyelesaiannya dinyo. Iyo tu pun tak. Letalok dia mak mana telefon aku dah tua. Assalamualaikum aku dah tua. Tolong cik aku dah tua hutang mo banyak mana aku dah tua. Tunggakan rumah tibola nak ke biaya sekolah datanglah. Letalok mengecek dalam telefon seperti itu. Ana mo tu. Kurang taratik jo mujilih lelo jo syukur. Nah nak tak tu. Bisa sebenarnya. Ada tu dijaga adab lepas syariat. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dek barek rumi masalah tadi. Tak mungkin lewat telefon saja. Mangko nyo datang di waktu nanti tentu dek tu di sepertiga malam terakhir tu. Inti di awak. Biasanya masalah ndak barek na Rabbana atina ya Allah ya Tuhan. Piko gak barek nak mungkin siko kau dah. Tengah malam pokoknya. Sebab di sepertiga malam terakhir Tuhan turun kong. Dan Tuhan di sinan membuka tu. Siapa ingin dosa diampuni, siapa ingin ajaknya ditunaikan, siapa ingin masalahnya diselesaikan, buat turun istilah ada tu nalah di sepertiga malam terakhir. Ada tu mangkol lailam tadi itu tahajud tu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jaga tengah malam. Tu adabnya. Lain daripada doa aja ketonlah yang kupil untuk selesai masalah dia. Pernah awak datang dengan serius. Jotratik mujilih lelo sopan. Berpakai pakaian rapi. Sopan awak datang. Sungguh mulia Tuhan ya Rahman. Berkasih sayang pada hambanya. Orang yang taubat ia ampunkan, diberi maaf dalam dunia. Kok kumuh awak namanya? Sucikan diri awak lu. Kok banyak salah awak selama kau minta maaf awak lu. Kau sabalunnya kau mak datua, sabana ambo sagan datang ke mak datua. Kau carwa awak ancak je bahasa awak kau mampia paham. Salamoy kau imbawa mak datua ndak tairauna dan bon. Pertemuan itu ndak dom bojak datang. Bahkan aturan-aturan mak datuk acuk telanggar ada ambo. Tapi kini lah ambo engong ilia jamu dia mak datuk letak tumbuk galah kenapa ndak kama benti yang belega. Iyo mak datuk nak nampak dah ambonya. Kok salah ambo salamu kok ambo minta maaf. Tu nanti tobat lo. Jangankan katonalah nama apa maaf tiba di orang sawa nyebuat awak tak tua. Di 90 darjah Celsius berang wak turun seketik mana. Selama ko ialah salah dah. Ialah mengaku salah. Imbauan tak ada irau dah. Tak pernah diindah dah. Tapi tumbuh nan tekah koko. Lah dia cuba ngong ilia aja mudia. Ia ndak ada tempat bergantung bersandar, tempat mengadu dah. Ia ku dah tuanya. Tu nanti la ilaha illallah. Dia tu kalau ingin doa awak tadi ko mustajab, kan ada orang jo ismul azam. Inti ismul azam tadi tu. Pengakuan akan dosa awak, keyakinan baraso satu-satunya Allah tadi ko nak bisa. Tu nan ismul azam. Allahumma inni as'aluka bi annaka asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samadul lazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kan ismul azam tu nak. Wak baca lah, faham nak tentu tu bisa je lah PINT tu. Salarui salamonangku, ialah banyak dosa dah tuan. Dia datang membawa dosa kini ke tuan. Sewana barek membawa datang macam lah.
datang je dosa kan balik ambo sebenar. Bila dia cubalah dosa karena lain tak ada bisa mampuni orang selain daripada engkau yang mampuni Tuhan. Piko ada orang lain nak bisa mampuni takah engkau Tuhan, tunjuklah kambo nak mau ketuklah pintu. Tapi sampai saat kini keyakinan ambo sagadang pun apa dosa ambo, sebanyak apapun kesalahan ambo, ndak ada nak bisa memaafkan dan mengampuni selain dari engkau dah Tuhan. Kombo datang kini ya. Limbah nan berbalik daripada itu Tuhan. Selain daripada dosa dan salah nama bawa mengaku salah mohon ampun. Iyo ada ajat celai gua. Dan indaklah bisa buat doa najat kau kerana lain nam bisa menyelesaikan kau. Iyo engkau lanya Tuhan. Ambo sarah ke engkau kini Tuhan. Itu inti ismul azam tu sebenarnya tu. Berdoa dengan nama agung, diagungkan Allah tadi, ndak ada na lainnya tu nan agung, piado je na lain lu agung lah tu. Ndak ada nak kemampuni dosa selain daripada Allah. Ndak ada tampai basan ndak ada bergantung selain daripada doa. Dengan kerendahan hati Allah hamba mohon menitiak yang mata ke tengah malam nanya tu apa? Di tengah malam yang sunyi sepi, serahkan diri, hambakan jiwa, tiada kuasa manusia ini dalam melawan kudrat yang esa. Kok cando tuak tiba ke Tuhan tu? Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hambaku, lah modanga pengakuan kesalahan engkau, jangan engkau berputus asa dari rahmat-Mu. Sagadang apapun dosa engkau, ampunan ambo lebih gadang. Nan kini ya pinta pasti boleh akan tak, pasti berlaku. Jo takah tuak datang ke Tuhan tu. Masalah balik awak tak sambil apa suruh di jalan je nya. Ndak ada tu lah tiba orang kau dah tua berang ndak. Masalah itu na masalah balik di jalan zawaknya sampainya ledo terati wak tu. Kok kunun lah kunun iko sebagai analogi pampia paham dia wak. Datang wak di keheningan malam. Bertaubat awak. Pada kek cari islahnya tu, mohonkan kepada Allah. Ndak ada masalah ndak keselesai nanti. Atu intinya Isra Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Kalau dia awak ndak ada kabajalan takah Nabi di perjalanan tadi, tapi di mana? Isra Mi'raj awaknya. Mi'raj awak solat sebagaimana ayat yang dibaca oleh engkau imam tadi. Ya ayyuhallazina amanusta'inu bisabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Memang buah dari Isra Mi'raj itu adalah menjapui perintah solat. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana, lepeh dari itu menuju mustawa, batamu jo Tuhan Azza wa Jalla, garitiaknya kalam di situ nyodanga, Nur Muhammad cuba menyembah, alastu bi rabbikum katonyo Allah. Jawab Muhammad, qalu bala anta rabbuna. Sujud Muhammad dengan sabanta, batamu jo Tuhan Azza wa Jalla. Di sini Nabi menerima perintah 50 waktu jujuang latita. Bara pertama di langit nangka 6 arwah Nabi Musa nyotamui. Banasihat Musa kepada Nabi, apa perintah dari Ilahi? Sabanta itu menjawab Nabi, 50 waktu ambo dibarati. Banasihat Musa kepada Nabi, cuba ulangi pinta kembali. Lah sampai Nabi 9
45 tuan kurangi, kok tinggalimu kadipakai lai, dangakan sungguh katonyo Nabi. Ana minurillahi wal alamu minni, ana albur awahi wa adamu abul basari. Baramulu aku dari nur ilahi, baramulu alam berasal dari sini. Allah tadiri Muhammad tasimbunyi, kabasaran Nabi sangeklah tinggi. Pangulu alam dek kita umat Nabi, mangkonya wajib bersalawat kepada janganlah ketidian awak. Demikianlah pengajian awak pada malam kini, mudah-mudahan bermanfaat.